Good morning. Orengi kana ketheka sana nkethi cherukiri kuma kiu ni muthoni wa kiramana akuyakiwa mutegeri wa Meru TV. Tuthiatirege mitandao yetu kinyarire Facebook na kinya YouTube Meru TV Kenya akenda kumenya uringi mantu nkuruki ere yathirite yagite na mbere Meru ome ya Meru na kinya nthigurune yetu yonthe ya Kenya. Amona kinya akumenya nene ni bibiongo bithirite bigite na mbere tukinja county mwanya mwanya ri chumbe tukithira achie tuthilungira gichunji getu kya mbere akiathe tuchia Meru TV rukiri kikumba kwithira kikithira endune ndinchokerete akichunji getu kya biele arande na ngatheti njarene kwa ngatheti ya The Daily Nation na ngatheti ya The Standard kenda kumenya nene ni bibiongwa abithirite bigite na mbere a nthigurune yetu yonthe ya Kenya na kinya ome ya nthigurune ngino ngatheti achumba kwithira chitegera guntu ku kwingi ndina weregero bwate nende anwithirite wina rukiri ruru ya karande muno ukethiro tona kanya kakwatira ngatheti ku ya The Daily Nation na ngatheti ya The Standard mpaka nyambethire ngikumenyithini bibiongwa abie mangatheti ne ya mutegeri wa Meru TV muthoni wa kiramana ande yake ndantira nene no kugwata chionthema itetauri kana ichunkwa na ndina kioria akirankenda twaranire na wokulukira namba yetu ya kuandika SMS ira ni 0748 918 901 0748 918 901 na nenda kiuria akirangu kuria atiri mutegeri wa Meru TV no tukingatheti yetu ya The Daily Nation na kinyangatheti ya The Standard na kinyen kumenya na ukwenu mature ne kwina thato chiethirite chitamba muno chiegie kandi ya SHA kandi ogimbo mwere ya SHA ngatheti ya The Standard na ngatheti ya The Daily Nation chonda china ndono cha kuga atire SHA itegwita nguwe na chibitari imwe chia mtu kiumbe kanire chitwa na gichomba private hospitals ibethirite bakira nende gutumira kandi ya SHA na ibethirite aje kathomba baraba wita gutungatirwa chibitari ne iba kiacha mautungata na bakiba bindi pombe kwithira bakiri ambecha kathomba kenda bethira bakiona utungata ndekuria atire amutegeri wa Meru TV na ukwenu uri chibitari ewe na ukwenu thirikari kana kinya mtu kiumbe ni utumira kandi ya SHA awawe ukumba kwithira ukiona kanya ko utumira kandi ya SHA kinya nyuma yawe akwithira ukiri akimanja kiambecha no tukinya babainge bareta chibitari bakerwa kandie mbere ye rutangwe kana mbere ye barira mbecha no mwaka bethire barite mbecha cia mwaka akethiro bati kuria chiringi mana ile omweri ubati kwithiro rete chiringi 1200 akenda kandi yo bakwithira igiutethia kana igiutungatira ntikomenya kethira kwenu kandi ya SHA chibitari che kwenu ni kumba kwithira ikiruta ngwe mbera kana onchukire message akiri 0748 918 901 0748 901 umbira atire na ukwenu chibitari na ani utumira kandi ya SHA kana oni mtu kioma muthoni wa kiramana imbithirite ndina kanya kakuita chibitari fulani na kandi ya SHA nithirite ikindira matibabu kana nithirite kiro amira mautungata jakwa yo ndera mbithirite ankienda kiri chibitari 0748 981 901 karibu sana ambapo kwithira ngio kulokeria kwa mpwe mno kiri ngatheti ya The Daily Nation na ngatheti ya The Standard bone buothio abo ngatheti ya The Standard bone buothio bo ngatheti ya The Standard ukona bariwa A Nation in Crisis kana nende thiguru ira mathinene kathomba kiri mbere nukuona tu ina mantu ya ugima bwa mwiri health akwina mantu ya kithomo na kinya counties chetu ichithirite chikirumirwa ni mathina kathomba ngatheti yetu ya The Standard nio ichori Rais William Ruto na kinya mutongeri wa kiama kia ODM Raila Odinga turirwa atire playing Ruto sorry yandiki awe goro playing Ruto kana yaka Raila Odinga kidogo akomba kwithira aichetha Daktari William Ruto tukathoma ngatheti na tukona ruono ngatheti ya The Standard akiri page ya inya betukire mamberirie na ngatheti ya The Daily Nation karatasi ne kambere ngatheti ya The Daily Nation kirendetera chumbe tukithira chikiringa biongo bya ndeto ngatheti na mutegeri wa Meru TV kuna mantu jegie ugimba bo mwiri kuna mantu jegie kithomo na kuna mantu jegie yara mathina kathomba yara yethirite yarumirite county chietu chukuru ya aritoba chukuru ya Eldarasha ira yombere kwithira eki yani monki nende ibo yukitie kanya kaita kakuga no mwanka bakathitanga
thirikari kana state no tunende mwankatha ibariwa bo bari aciari bana barabombere kwithira bakiyira cukuru nera batachokirwa machokio ya biure bire bethirite bakiuria penji ya mwanja na ruono rwa urawari CS wa ukaria bondene friend Matiang'i gwitwika nende yaka akubwithe mucemane kidogo na atongeria ba muungano jwa Jubilee kiama kira kitongeretwe ni urawari mutongere wa Nthiguru ukambere urawari ukambere Uhuru Kenyatta na nende yakantu baba akanatongere Jubilee amona kinya kya makiki onteka Jubilee kwenda akunenkira friend Matiang'i ari mu kamati wa bendera ya kiama kya Jubilee kirithurano tutebi mwaka wa 2027 county chieto kurerekana niro mirinde mathina kathumba aritungwe ba county batithirite bakire wa Mbecha rutere rwa kithomo kwina lecturers ba public universities bethirite bakiwa maningi nontu bakiwa michara yo itithirite kiriwa kwa Kaita Kathumba cibitari ciantu kiumbe kana kichomba private hospitals ibethirite bakirwa amiotumira kwa kandi ya SHA na kinyane ndenga kuthomera ruono rwa bura itonga bethirite nende bikia watenda chia kuimport michere itikunira mungana ya bilioni 15 na tukireke kwina mumatukiwe tumucherwero wijikene yari mutegeri wa Meru TV wijikene ya Faith Kipyegon urarombere kwithira agichinda gold medalist na kinyethira agichinda amendo ya silver urarombere kwithira akiamukirwa ari gucoka muchindo no ikathomba chi na inge nyinge achinga thetine ya The Daily Nation moja kwa moja akire karatasi kamvereka ngatheti ya The Daily Nation now kwina anja kana families barabethirite bari strande nontu ajiebo ibethirite bakuamite cibitari nontu bakwacha Mbecha acha kwithira cikiria mautungatare bethirite baitungatirwa akire cibitari mwanya na muno cibitari ciantu kiumbe na kinya cibitari mocha mwingi akwina iriti utumira kandi ya SHA mwaje areta cibitari kugwata utungata auria kethira kandi ya SHA ikethira ikimurwamira akero yakurwamire nduwethere urete Mbecha cia mwaka yumwe bakatuta ni mibuko abakethira bakiri Mbecha cia mwaka yumwe lakini nende mwicho no ntuko akwatwika kandi ya SHA itithira ikiri ama utungata yarebomba kwithira baitungatirwa cibitari omwanka nende cibitari cia antu kiumbe kana private hospitals bethira nende bate kwenda agutubira kandi ya SHA akinya weta kibo obera wina kandi ya SHA bate kwenda utumira no kirikana kinya cibitari cia mwinge imwe kwina ira itina mautungata yara ya baterie nende bari uri atire ina twatethekera twererwa atire tukiumara kire kandi ya NHIF atukiya kire kandi ya SHA ene kethira itutethine kethira ikirwa mira mantu Kathumba na ninde mo Kenya wa kawaida mutegeri wa Meru TV mbithirite nkibo mathina Kathumba yeye kandi ya SHA no kuona nene bamo barabara wa erutererwa ugima bamwire bakiromba kwa kandi ya SHA ikethira ikiruta ngwe kana ne kuruta ngwe na nobone kinyaba mwe kuwa kandi ne kuruta ngwe lakini to kinyana ao ground ukethira mantu ni tofauti aritwa bachukuru chia university public university nibethirite bakulukira Kaita Kakaumo nonto chukwa chime bile bidiri batithirite bakirutanwa ni lecturers bono tunende lecturers bana boni bethirite bagi kamathaga ya kurita ngwe nthi bakiwa batithirite bakire wa muchara yuo kwa Kaita Karaya na iba gwete thirikari Mbecha itikunira bilioni yele gatanta mugwanja ithatu untu bara bagwete nendebo batithira baichoka ngwine omwanka marandu ya yonthe yo ayethire ya kiriwa na kuringana na muritu wa cukuru ya Nairobi University of Nairobi ariwa nende baikweria kuthiatira akwenda kumenya gitumi lecturer batiku ya kirachine barombere kwithira bakibera bonende batithira bakiruta ngwe na ibete bakauria thirikari akitumi batirite arimu kana aritani Mbecha bethira bakibaritana nende rware lecturers bane babangite kumba kwithira bagita kana bakibwithia a match kuma University of Nairobi ara oranjo mwankanjo ngoro ndana ni headquarters kana obichira nene
chia kithomo akenda bethira bakikia malalamiko yobo na kethira abakaithira bakithikirwa mutegeri wa Meru TV yoni yamba ya mathina yethirite yakirumira nthiguru yetu ya Kenya rutere rwa ugimbo bumwiri atuyerengi rutere rwa kithomo na undi chantere ile irachumba kwithira achiwatilite muno kiri economy yetu ya Kenya kapinji ithatu yangatheti ya The Daily Nation akwina nende National Treasury ni kumba kwithirwa ikikirwa lawamani untu bagucherethia michara kumirikire kiri thirikari cha county kene thirikari cha county nacio achithira chikiona mbecha cia kuria mishara kiri aruti ngui ba county kuririkana atiriri akwina ndile kana kwina 7 billion ire itumbetu kwithira achikire kerwe na unit chumba kwithira chitumira kwithira chikiria aruti ngui ba thirikari cia county na mbecha 7 billion irachiombete kwithira chiika matana kwa mieri ile mithiru mutegeri wa Meru TV yone yanginya maingi ingathetine ya The Daily Nation ayari karatasi ne gatunaka ngatheti ya The Daily Nation akwina itonga nende barabethirite bakie wa tenda ya supply michere ira masabu ya kuringwa gwetwika ni bilioni 14 akatanta inyanya kwina baraba mbeto kwithira bakie watenda yo supply michere lakini nende gwatwika kwina itonga bya buithe unkumania na gwetwika ibo company chochi kwewa tenda yo supply michere nende antu bariuri atiri abatwe akariba kawaida akanarimi banthi tutikumba kwithira tukiailo tutukomba okinya kiro bichine ira utiariria tutikona mtu wotwarire kenda twithira kinya tukiewa atutenda yatu antu awikia mbecha mbechene karatasi ka tutandatu Daktari William Ruto arinterechia New York na nobete kwithira akiuria atiri kwithira kwina ngwataniro akiri nthiguru achia Afrika kaitene okau akiama kya Jubilee ni bombete kwithira nende bakithuranira kana bakibanga CS ura wari CS wa ukaribu ndeni au kabere friend Matiang'i akumba kwithira agitwika mukamati wo wa Kaboyo kana mukabati wa bendera ya kiama kia Jubilee kirithurano tutete bya mwaka wa 2020 na muwanja nwene ndiba rwamete kenda ya kuyukia akana bethera baichindanira giti kia president na rais William Ruto muchemanio irombete kwithira yukibuthika muthenya yegoro araura Matiang'i rombere kwithira aitrimana na tongere kathomba bakiama kana ngwataniro ya Jubilee aroteri na ya Safari Park nterechia Nairobi na bakibanga muchemanio yura yombete kwithira yukirigirwa gukarikaywa national delegate a conference robet yoregeri akumba kwithira yikari kantuku ya Friday bambo babara robet kwithira abai muchemanio ne yo ni secretary general kya Meka Jubilee wiyekene ya Jeremia Kioni kwina urawari engavana wa Kiambu wa mbere wiyekene ya James Nyoro kwina urawari MP wa Kabere Buru wa Nyeri Town wiyekene ya Ngujiri wa Mbogo na urawari mubunge wa Gatanga Joseph Nduati na Kinya mubunge urawari mubunge wa Gatene wa Molo uyekene ya Njenga Mungai na ni bamaba barabara muchemanio ne yo kubangira nyate ya Matiang'i akomba kwithira bakamatira bendera ya kiama kya Jubilee na njira ira yagirite bakiaria ibekite wirane bakiwa atirinde barenda kuwata mbaru kana ku support Matiang'i akienda oba kwithira akiyukia giti kya president mwakene twitite yangiriye 20 na muwanja nao kwina gacha kidogo akiri kya mene kya aurawari deputy president wa Nthiguru Rigathi Gachagua kiama kyabwe kya DCP kana Democratic Citizens Party nikiombete kwithira kietauka kidogo kana kikiona guchoka nyuma anini ni nyuma ya candidate robete kwithira bakirwa amyanterechia Ambanisa constituency no tikurom ikuregeri akumba kana ikuregeri kumba kwithira kwina by election ni nyuma yoro ratongeretie gicigo mbunge kikumba kwithira agitutiga nende urararwa metwe ni kiama kya DCP ayikene ya Mr. Andan Mohamed arombere kwithira aikinyokira mutano ina
wa ura wari ngavana wa ukabiro jikene ya Andan Khalif gwitwika nende we ariwa auro gitumikira kiratumire ethira aikinyuka gitine kikano rombi bo gitiki ariwa nika akuru bamwiriga na atongierie ba community barombere kwithira bakimwariria na bamwira tebwe ya ethira akiyukia gitiki na kinyukire kenda mutano ina wara wari mubunge omba kwithira akiyukia gitiki nethira akiriana na ngutu irachi utamba ati nende nikara nenkero mungana yo shilingi milioni igana kendethira aikinyukira agitine kinende kiama kia Rigathi Gachagua igitiwi ekina utauka kidogo. Abunge iberegeri guchoka nende ikarone ne nyuma ayabo kuthiria recess. Speaker Moses Wetangula nombete kwithira kiaria na akibatariria mantu yara yabetere na araura nyumbene ya assembly kenda bethira bakiariria mantu kathumba nontu bumwe brabo komba kwithira bakiariria ni ukurukia ni approval of ambassadors, high commissioners na kinya consul generals alongside nominees barabo betukidra baichalwa kenda bayukia obichi ya kuruamira registrar of political parties au thigurune yetu ya Kenya yone yama ya mantu era yetere abunge betu na raura akiri nyumba ya Senate nyuma yabo kuma research bete kwidira abagichoka mutegeri wa Meru TV. Now Council of Governors ibedrete bakiuria thirikari kumba kwidira ikibategera na njira enje yanontu ibakuga bo thirikari ni kumba kwidira ikiba withi na njira moya gucherethia mbecha abwita county nontu burabo utuma maendeleo ya kumba kwidira yakilita county ne chietu ngatheti ya The Daily Nation karatasi ne kai 10 akaina ruonu erwa Ndarasha tragedy ka family nukurikana mwaka muthiru kwina ana bombere kwithira bagito toro kire chukuru ya Ndarasha nende achiari bachukuru na achiari bana barabobere kwithira bagita uturo we bachumirete na kuga bone ndika kinyete kaita nonto chure bire bedrete bakyuri nimbi byongo byatumire monkiyo yomba kwithira yukiuma chukuru kana yukiuka chukuru na batethira bakiona ichokyo endo no kuthilungu ake batwire kumba kwithira bakithilungu kinyanyuma yabo wetwa na bethira bakibwithia DNA bariwa batethira bakiewa machokyo ya DNA lakini no kabethire bakilazimithwa akumba kwithira bakithika miri ya twana tuone ndi baikinyetie koti na bariwa bo kintu kire bakwenda imachokyo bakwenda kumenya nimbi byongo byatumire kana nimbi byaretere monki achukuru ya Ndarasha na bamwe barabo betukethera bakithitangwa ibo betukethera bakithitanga chukuru na mweneyo wijikene ya David Kinyua na Mary Wanjeri National Education Board ya county ya Nyeri Director of Education the Nyeri County Education Board na Cabinet Secretary wa Education na Kinya Anthony General nontu bariwa chiure bira bakori bo batikomba kwithira bakibachokire na uchunkuni bravo atwikire bukabwithu mwankathai butomba kwithira bukibwithwa kwina ana 21 barabombere kwithira bagita uturo bwo kiri ikarikarire mwanki onto brabo atire kinya abatwe Kenyans twina keba kinene nontu tiwa ni ana banini 21 orimwe kiuni keba kinene na nontu bone bo barari kumba kwithira abari atongeria baruyu nende achiari baba chumirite na kugabone nde itari kinya abombe kwithira abakithitanga thirikari aene chukuru na kinyaro wa Meri bakithomo akenda ba kaweru nene mbibyongwa abiethirite bikarika nontu kuringana na achiari baba riwa kinya chukuru itombete kwithira ikithiatira mikakati ira yomba kwithirwa ikithiatirwa kenda ana abetikirwa ukara chukuru kurarano bweya yuna inge chi ngatheti ya The Daily Nation akwena aritingueva Kenya Port Authority kana KPA bati kuringa mbicha bariro nende na inyuma yabo kuringa mbicha na gutuma mitandaone mbicha chia kuonania andege mo ya military ikiwa akireport ya Mombasa ontobo tumaberwa nende ukiunguma kono mwanka utugukuma na thimo utekuringa mbicha na kinya utekoyukia video ingotike bekinya ngitine bakero nende thimo chenu chonde bobati otiangitine anyway
akwina arwangi kana arwa Media Council of Kenya ruromba kwithira rurwamirite nyumba cia ndeto iba kuchwa chiringi milioni 1 bilioni 1 gatanta ithano kana 1.5 billion acha komba kwithira chiba tetheria ku generate AI kana monitoring tool witwa AI akenda utire kinya kaitene kana twitite kaithura none iba kumba kwithira bakimonito bwe ya ndeto ira bato nyumba cia ndeto atukomba kwithira tukiaria kaitene kau mutegeri wa Meru TV to mwanka bedre bagitania na nyumba cia ndeto nyumba kwa onyumba enduba ina AI ikethire kibatetheria akumenya ni bibiongo bikwitana mbere kiri nyumbene ichi ndeto kuringana nabo bariwa kwina nkuruki ya mana ya nyumba cia ndeto 250 irane TV televisions kana TV stations na iba kwenda chionde akumba kwithira abaichi monitor na njira ira yagirite na muno ira chikwaria vernacular languages kana lugha ira undika muthoni wa kiramana enkumba kwithira angikwariria na niyo kuringana na Media Council of Kenya bariwa nende kinya mubango yuyu kwamba kwira yukibatetheria kumenya ne atandiki baba ndeto bomba kwithira bakiri wari wano tukuringana nabo bari wage chunchi kya 90 kana 90% akya nyumba cia ndeto batumba kwithira abakiria andiki bo bandeto bura kwagirite kwina muchi yumwe ngathete ne The Daily Nation apenjie 13 baina ke bakinene nyuma yabo nende utiwa ne yuyu wao na kinyakana kayuyu kumba kwithira gakiura wananjira ite kumenyekana kuririkana nende kana kakombere kwithira akamya ke thatu inagi kabye kuria aikurikia ukabye kuria akarukiria keta guchetha na yuyu ari mwicho yo kuona kana karengi mwicho ne komba kwithira kakioneka akaurai na katei ruwene kuoneka katei ruwene kubwithiro postmortem gotwika nende kana kaite waruine kambere kuringwa na blunt object akethira kakito turobo na kinya chokoni bukibwitha nkuruki gotwika kinya kana ka ikari na biona nile biati ikawati kya'inya kana ikathukangitwe kya'inya kaite noko yaka untubu tomba kwithira abukiana mbere kinya family barikia kumiria ya matayau yakana kau yoyo wonwe omba kwithira akiura na kinyawe mwichone ntuko ethira akionekana mwiri wawe aurai na yukomba kwithira yugite wa nende inakana kanini kamyake thatu na ronwe nende uyo mwari uombere kwithira uyo wakiura wa ari uria thirikari nombe kwithira gibatetheri kubwitho chunkoni na kwenda kumenya ni bibiongo bigwetana mbere nterene ina maunta yonde yakarikite nterechia Murang'a mutegeri wa Meru TV kwina arimu banterechia njoro baichitirimete kate atine batumba kwiruta na nyuma ya mwarimu omwe kurukumba kwithira agita ana baile aikuona mwana mwari aina mubuto etamwita mubuto imbere ya staff room na mokeria irinda ryawe na uwa mwana u atekirite churubari ya ndene ontubura bwatumire akinya mwaro ino mwana wa ibandoni muno na batoroka chukuru bana wita kwira ina ontubura bomba kwithira abuikarika kuringana na inana ba ngatheti mwitite Miss Evelyn lakini twirirutirito rya bakenda tutamumenye ari wa barokirire abangana bo baita chukuru nawe kuringana nwe aite chukuru ne antu ayeya ne antu save arana babatikomba kwithira bagita bakathoma na batiriro tobyo ibikomba kwithira biekinanira lakini muthenya yo goro ntuku ya Tuesday untubu tombere kwithira abuikarika kiriana bawe bari baili araborombere kwithira becho kamuchie baina kieba akinene enaranterechi ya kenana akuma chukuru ya primary ya Njoro county ya Nakuru ana bachokere bakirira bakiwa bo bakwagirwa ndoni muno na benda kuria amuchiarie kuria ana bano ntubachokane negitumi bachokete bakirira ana baba rombere kwithira abakibera mwarimu omwe kuru ayukiri mwaruina kuona ikirite mubuto eta amuritera mbere ya staff room na kinya murita kambuto kawe ya ubutira bwe kwana aramukiririe rinda na mwichono ntuko kwatwika nende kana kaka tire kirite churuwari ya ndene kana undergarment untubura buratumire mwarimu auri kinya muroine kinya wengwetikia utina akanguo kau aruta kinya muroina nguo untubura buratumira na babethera bakiaibika muno abana muchine ndo bwana baranire bakiwa abo batekwenda uchoka chukuru ringi muchiari ariuria uante kuga chukuru inoko batikumba kwithira ana betu
baikarachwa na njira yagirite rikana atiri mutegeri wa Meru TV kwena kiuria akirangu kuria atiri uwe na ukwenu atibitari eu na ukwenu kandi ya SHA ane kuruta ngwi kana ite kuruta ngwi no ntukwena narato kwikwa ne kuruta ngwi ko baba kuwa akandi ya SHA ne barutirite ngwi ne baririte mbecha na bangi bari wabo kinya nyuma yabo kwirwa bare mbecha cia mwaka yomwe kandi utino ya barwa mira namba yetu ya thimu ne 0748 981 901 0748 918 901 nyo namba yetu ya kuandika antumeri akana gutuma a message ugiturekethera kandi ya SHA na ukwenu nithirite ikiruta ngwi mutegerio kwa bitikiria ambete kindu no cha county kiringa thitine ya The Daily Nation ankumenyithie yareyethirite ye karika county ne chietu na ontu bambere baraburumirite county chietu ni ati nendi bariwa mbecha ni chireretwe na ritingugi ba county batiumbite kwithira abakiriwa michara yo kanchwero wono rukwegie rwa county ngathitine The Daily Nation bitikiria nkuonye karatachi ka mwicho arakurari na yekeno kenene nyuma ya mucherura kana mu matuki wetu athiguru ne ya Kenya bijikene ya Faith Kipyegon guchinda arwiro rwa 1500 meters omba kwithira agichinda gold medal na Kenya aucheruro rwa 5000 meters achinda silver medalist keni ne kya Jomo Kenyatta kirojuri kuwirwa kunene kaitene kara Faith Kipyegon arombete kwithira akiwatwa ugeni ni ya Kenya na Kenya ntubawe ba muchie mutegeri wa Meru TV ngathitine ya The Daily Nation yauni yo ya yamwe ya Robert kumba kwithira ukimenya ende no chiumirie ndukenera kwinawe ukethera ugichiurira ngathiti ya The Daily Nation na kumenya mantu kathoma irethirite ya ikarika na kinyera ntomba kwithira ngikwaileria umbe kwithira ukiyailia na uraya ngono ira chingathiti ya The Daily Nation imwe chingathiti ya The Standard ira tutomba kwithira atukiale kiringathiti ya The Daily Nation betekeria ankwaileria cio kiringathiti ya The Standard nende one ngathiti yetu ya The Standard ni ukaratasi ketu kambere kakarika chori president William Ruto aino thio obo wikuche mno na nukuona rutere rwawe akwina Raila Odinga ka kutheka akangangauka na we goro twandikiri playing Ruto gwitwika yaka sorry iyaka Raila Odinga auchethera Ruto michetho na bone nyuma akinya Raila Odinga kuonekana kana kuina bionanilia abyate obando noka kwenda kuromba giti kya president mwakene twitite yo ithurano yo 2027 atwikanwe flag bearer wa kiama kya ODM na ukirikana antu bane bakethanirie na gutwika nende noka bagetania amwe orono rwa mantu jegie kandi ya SHA gima umwire ya SHA erwenga thitine ya The Standard kukuona nende SHA ina kathina na nibati kumba kwithira ikiailwa chibitare chia kiumbe chantu kiumbe na nyingi chia public hospitals kandi ya SHA itikumba kwithira ikirwamira kinya nyuma ya ntukuinka yake akumba kwithira gwitwika kandi ikithira ikirwamira both primary and secondary services kana outpatient na inpatient na iki kiatomanga kuria atiri kandi ya SHA chibitari iwiri akwina kwenu ane kuritangwe kana weta chibitari kana kinya wikia mtu kana kinya wena mtu akuga kandi ya SHA ne ubete kwethire kimurira mautungata ya mwere arimo nabo ibaku atire kinyabo ibakwenda wekero assurance ati kandi ya SHA ikomba kwethire kibatethia kana imbecha cio theri ibakumba kwethira bagitwa micharene yonga thitine ya The Standard karatasi ne gatatu akwena ruono erwa mukuru umwe wa miaka 50 ethirite akikia inakoti na kitumi kiratumite ike inakoti inyuma ya ntomurume kumenya kumenya muchiari omukuru uramwe inatwire kubera nwethe kubwithe DNA ya kwithira utwe ithene ndia iketie inakoti na ntomurume uragukwirikana nwe ithe ibo iketie koti akibera akibora kinontu batamwirire uma okumari umunene kenda akura akimenya umaba mwirirongo mwankete rakinya makirane nionende agita kubwithe DNA wengwa ethira urairi nwethe atwe ithe county assembly ya Machakos no kanende baitite na mbere kumba kwithira bakiri ukariukia motion ya kweba ebelia speaker wa county wijikene ya Anne Kisuia wathani nene nyuma ya bamwe ba MCs ba county kumba kwithira baitumire na kukaukiria motion yo ya kweba
kurekereria speaker wo wathanine Mutegeri wa Meru TV non Raila Odinga guti kumenyekana kethira airutererwa ODM na kethira kana kethira airutererwa thirikari kana kethira airutererwa opposition non tukaita kamwe arigikanu akiari mantu ya thirikari kaita kangi agigikanu akiari mantu ya opposition na kuringana na ngatheti yetwira iyaka gukwirikana nowe akethira ri flag bearer wa ODM 2027 akiromba giti akia president rikana bakethira akiromba bakethira bagitindana na President William Ruto kethira nebugo kethira kuri thaira ile Odinga ni bibyo ngwa kuria thirikari ne kakweria kumenya asiri cia thirikari kenda membi kinya kaita guke kinya aithira aina kaita gakeya gakumba kwithira akiringa campaign ciawe nende bariuria aikiri opposition kana nikire urega ni bwa thirikari kana thirikari ne ari ngatheti-inĩ ya The Standard page ithano ina ruono rwa kieba sana na nyuma ya family imwe ya Benedict Kabiru kuma nterechi ya Kiambu County uranende ari ya umwe wa officers barombere kwithira baitumwa antere irachi ya iti weta akurwa na nyuma ya meri 6 kuthira family ni ombere kwithira ikiringwa na kieba kinene nyuma ya mwendwa wao uro kumenyekana ya Benedict Kabiru akumba kwithira aituika urite kana atekuoneka nende kira kiba maketi nkuruki kinya nyuma yabo ukire kiroke kyo thirikari twire kubera atire ochonkoni ibo kubwithwo na mwana wo atikwite ayo moyo indi naguchiwana rira koneka bakomba kwithira bakirwa arabarombera kwithira bakimakira muno ni ara president wa nthiguru ya Kenya William Ruto aintere irari chia New York ino arombera kwithira agitangaza officially awa Benedict Kabiru no mwe wa officers bathatu barabombere kwithira bakiura irwa ntereira cia Haiti na betekeria ankuthombera ne chonku bararombere kwithira akithoma arabwire atire I must use this opportunity to honor the Kenyan officers Samuel Tumoi, Benedict Kabiru, Akenande Zumbi who lost their lives in the line of duty. Imagine all this long antu baba muchiyo ibethirite bakienda kumenyina mwana wo wetire president wetu na atwire akimenya Benedict Kabiru no mo wa officers bathatu barabombere kwithira bakiura irwa nterechi ya Haiti lakini atona kanya ko kinyantumwa yekire family ya Bakabiru mwankendira aretire nthigurune ya New York na uno aretire kuona kanya akakutangasira ati Benedict Kabiru no mo bara bombere kwithira baitera uturo bwao na nthigurune ya Haiti nende achiari atonoina na antu bamuchiba Benedict Kabiru bariwa nende bo kinya kirakio baunanga nkoro nkoroki ikwethera thirikari ni aichie mwana wona urairo otene lakini kinya itomba kwethera kibera mwanka yeta kugira ndeto ina ranthiguru ningi chiaome nthiguru ya New York. Wow. Media Council of Kenya orengi enego cha 1.5 billion angukwira check streamline system kenda kaitene ka election abethira bakibwithe oversight njirera yagirite kenda kumenya ni bibyo ngwa tukumba kwithira atukiaria nyumbene ichia ndeto inge kathomba yu ni mo yera ngatheti-ine ya The Standard ndio ntomba kwithira ange kuthomera ngatheti-ine ya The Daily Nation na cartoon katuni kwa ya The Standard nteko menya kethira muringi mbicho kwa agatonia yobwe ya nuko na rutere rumwe biche kwa gatun nyoyo Mutegeri wa Meru TV rutere rumwe kwina mbichera yukara ikara ya Raila Odinga na rutere rungi kwina mbicha egukara ya Ruto rutere mboro ruri atire we are ODM. Who told you ODM will not have a candidate in 2027? First think as ODM. Okona gitunda. Tirengi kama tete rubecha. Ikawa we are in the government. Who told you ODM will have a candidate in 2027? First eat as ODM. Kiore kiambere no batu turi ODM no akwirite ODM tutethera twena candidate wetu
wakuru wa magiti kia president 2027 dutereronge bakaoria batu twethirikarine no wakwirite ODM tukethira tukiromba gitindi kia tominende ya tuchokire kiuria kia playing Aruto urona Raila athekete mno Aruto achori bichewe athuri sana ngakinya muthia yonga theti chietu chia the Standard na kinya the Daily Nation omba kwethira kiumara ndukene ira kwinawe iwaterenga theti eku na bete na mbere na kwithomera mantu nkuruki na kumenya mantu kathomba yara inga theti ne chietu ndene ndekete kurayanga chokera na ichunchi gietu kia kumenya ni bibiongo bithirite bigita na mbere na ara kwetu mature ne rware tukethira tukimurika wand ya Karama irende na gishiko mbunge kia tiania isi tukamenya gwiti na mbere bo wandi na ndene ya gishiko mbunge kimutegeri wa Meru TV twena mugende ya studio na ndekete kuraya tukethira tuichokera na nwe uketa kuraya na kethira ankithoma ichokyo byaku arankurite kethira na ukwenu kana chibitare na ukwenu kandiasha ndikumba kwithira itumika namba yetu ni 0748918901 mudhoni wa Kiramana ituchokerete uringi